Okay, bismillah. Esoknya pun ada setup pukul 2:30 petang. Tapi kat sini saya terlepas dan dia terus jalan. Okay, ni kita tanda dulu volume rendah dan previous candle. Kalau kita tengok blue candle tu, dia volume dia rendah dan green candle tu kan. Tapi kenaikan dekat sini nampak valid. So dia tail, dia breakout semua nampak strong volume. Okay, ni kita limit order, tengok dia pullback sampai situ tak. Dekat kita punya first breakout, tapi kat sini dia terus rebound. Kita cancel order sebab risk lagi tinggi lah kalau dia rebound, dia terus jalan kat sini kan. Okay, dah terlepas bus. Okay, ni pukul 5 saya tengok balik. Astaghfirullah, nampak kita miss long trend lah kat sini. Kalau tengok tarik sampai atas tu dalam 350 tick. So lepas ni kena buat rules untuk re-entry kalau terlepas bus. Kat mana tempat yang better dan low risk untuk kita re-entry. Okay, ni pukul 5.30 break structure, high volume dekat situ. Kita kalau ada position, kita patut exit kat situ. Okay, kita tengok post analysis. Okay, post analysis lepas kita dah miss entry dekat sini, nampak ada kenaikan yang massive kat sini. So kalau kita entry dekat first breakout, kita hold sampai break structure kat sini dalam 280 tick. Okay, so selepas saya berborak dengan Cloud, dia kata kat mana kat sini kan. Okay, kita kena add rule lah kat sini untuk kita punya re-entry. So yang first, bila kita tak terlepas first breakout, kita boleh pull back bila kita entry bila dia pull back. Yang kedua, kita entry bila ada macam tadi kan ada strong trend, kita masuk bila dia ada mini horizontal base. So itulah dua rules yang kita boleh add dekat kita punya trading system. Wallahualam.